stalno praćenje savremenih svetskih dostignuća u oblasti fleksibilne ambalaže, permanentna edukacija kadrova i usvajanje novih znanja pomogli su kompaniji Belplast u izgradnji prepoznatljivog identiteta koji ukazuje na najviši nivo poslovanja. U nameri da očuva 17 godina dugu tradiciju u proizvodnji kvalitetne fleksibilne ambalaže, Belplast teži ka zadovoljavanju strogih međunarodnih standarda, imajući u vidu brojne i raznovrsne zahteve koje savremeno pakovanje proizvoda treba da ispuni. Svesni da na savremenom tržištu dobar proizvod ne znači ništa bez još boljeg pakovanja, Belplastova fleksibilna ambalaža je u prvom redu u funkciji zaštite, odnosno čuvanja robe od raznih vrsta oštećenja, održavanja upotrebne vrednosti proizvoda i komuniciranja sa postojećim i potencijalnim potrošačima. U našem proizvodnom asortimanu nalazi se fleksibilna ambalaža za trgovinu, prehrambenu i hemijsku, kao i građevinsku industriju, visokog kvaliteta sa tehničkim osobinama koje omogućavaju široku primjenu u svetu modernog pakovanja. Belplast proizvodi folije u rolni vrhunskog kvaliteta. Sastav, dimenzije i mehaničke karakteristike mogu biti prilagođene svim zahtevima kupaca. U zavisnosti od željenih karakteristika, folije se proizvode ekstrudiranjem ili koekstrudiranjem polietilena. Takođe, u ponudi se nalaze i streč kao i termoskupljajuće folije. U zadnjih 10 godina razvijen je novi sistem za pakovanje paleta kao rezultat saradnje između proizvođača mašina za pakovanje i proizvođača polioletina. Rezultat je revolucionarni način pakovanja paleta hermetički, jako, jeftino i brzo. Tehnologija pakovanja stretch hood folijom podrazumeva poboljšan kvalitet pakovanja. Palete upakovane stretch hood folijom apsolutno su vodootporne. Folija potpuno obuhvata paletu. Ovo je veoma važno kada se radi o nestandardnim oblicima i veličinama palete. Sa običnom stretch folijom postižete samo horizontalno zatezanje palete. Sa stretch hood folijom imate zatezanje u vertikalnom i horizontalnom smeru, što znači da je roba pritisnuta i na dole prema paleti. U poređenju sa običnom i termoskupljajućom folijom, stretch hood folija mnogo čvršće i jače drži robu na paleti. Ova tehnologija ne iziskuje toplotne komore, niti bilo kakvu vrstu zagrevanja, što doprinosi velikoj uštedi energije. Takođe, to znači više sigurnosti u radnom procesu, kao i smanjivanje troškova osiguranja od požara. Stretch hood folija se ne lepi za robu poslaganu na paleti. Korišćenje termoskupljajuće folije može dovesti do oštećenja na materijalima kao što je metalizirana plastika usled njenog prijanjanja uz robu tokom termoprocesa. Takav rizik ne postoji kod stretch hood folije. Stretch hood folija vam pruža šansu da budete veoma brzi. Sa jednom mašinom za pakovanje možete lako zapakovati i više od 150 paleta za sat.
Sa istom veličinom folije možete pakovati različite veličine paleta. Sa 2 veličine stretch hood folije možete pakovati gotovo sve veličine palete, od euro palete 60x80 do duple euro palete koja je 120x160 cm. Optička svojstva stretch hood folije su mnogo bolje. Ona ima izuzetnu providnost i visok sjaj. Potrošnja folije je manja sa stretch hood nego sa termoskupljajućom folijom. Tanja folija znači ekonomičnije pakovanje, a sa uštedom materijala i energije za manipulaciju, stretch hood je i bolji prijatelj prirode od konkurentnih materijala. Usavršavanje stretch hood tehnologije dovelo je do pojednostavljivanja procesa pakovanja, a samim tim i do značajnog smanjivanja troškova održavanja mašina za pakovanje u odnosu na sve ostale sisteme. Da biste postigli maksimalnu rentabilnost u pakovanju paleta, morate koristiti stretch hood foliju vrhunskog kvaliteta. Možete imati najbolji sistem za pakovanje, ali ako nemate adekvatnu foliju za rad, taj sistem će trpeti zastoje u radu i nepotrebna prepakivanja robe. Belplast stretch hood folija je kompatibilna sa svim linijama za pakovanje paleta. Nakon postavljanja robe na paletu, transport do mašine za pakovanje može biti automatski, pokretnom trakom ili prinošenjem viljuškarom. Kada je paleta postavljena na pokretno postolje, elektronski senzor meri visinu robe. Na prednje mašine za pakovanje mere i sve ostale njene dimenzije. Na osnovu informacija o ukupnoj visini, mehanizam odmotava sa rolne potrebnu količinu folije, zavari je na vrhu, seče i navlači na 4 hvataljke. Folija se rasteže. Stretch hood folija je rastegljiva i preko 100% i navlači preko palete sve do ispod nje. Hvataljke puštaju foliju koja se automatski skuplja i poprima oblik palete, čvrsto stežući robu na njoj. Važno je napomenuti da što je manja originalna veličina stretch hood folije, to je pritisak na paletu veći. Ovo je značajno zbog adekvatnog izbora u odnosu na robu koja se pakuje. Zahvaljujući stretch hood foliji i njenim svojstvima, paleta sa robom je potpuno zatvorena i spremna za transport. Koekstrudirana štampana folija za mleko se sastoji iz 3 sloja: spoljašnjeg omotača, jezgra i zaptivnog omotača. Poseduje značajne prednosti u odnosu na monofoliju, a to su: produženje roka trajanja proizvoda, sam proizvod ne rosi, smanjenje debljine, a samim tim i količine, velike uštede za kupca, poboljšane estetske karakteristike folije. Unutrašnji sloj ove folije je transparentan i pored zaptivne uloge ima za zadatak eliminaciju određenih štetnih uticaja masterbača i boja koje sadrže prethodni slojevi. Proizvod upakovan u ovu foliju daje potrošaču dodatnu sigurnost da će mleko dobiti u svežem stanju onako kako je i zapakovano, a da pritom onemogući hemijsku i biološku kontaminaciju kao i prodor sunčeve svetlosti. Osnovni cilj kompanije Belplast i u narednom periodu je unapređivanje procesa, zadovoljavanje potreba kupaca, modernizacija tehnologije i naravno održavanje liderstva u proizvodnji fleksibilne ambalaže. Mi želimo da i dalje pakujemo svet.